Haga jing lekai Serie A peringkat Juventus Persia eka Roma. Haba pai syagare jing lekai baru artli ken hun kia khait klemla abat penkijar. Wala gila Persia ngat to ne ban yo penkijar Henry gi klemla aban pen urlong hadu bukut jong ke jing lekai. Haga jing lekai League 1 ha peringkat Lille Persia eka PSG. Haga ge jing lekai ka PSG kala khoriga nam job hadin magalala abat pelim suk ya ga Lille da lai la kawai. Ya gini gilai gol juga PSG le yo bentap lengbau witin ha minit ka balai peulai ubar kola le yo bentap minit ka balai penreu badu kolo miani le yo bentap minit ka bakandai peu plus R. Haga jingla kai Bundesliga peringkat Bayern Munich Persia eka Freiburg. Haga ni jingla kai ka Bayern Munich kala khoriga nam job hadin magalala bat pelim ya ka Freiburg da R lanot. Baria gini gi R gol juga Bayern Munich le yo bentap Nengkong haga minit ke balai peupra lengbau Harikin baria ga gol ga ba ar lio bantep haga minit ke bah nyau peupra lengbau Thomas Muller. Haga jingla kai Premier League ha peringkat Chelsea Persia eka Crystal Palace. Haga ni jingla kai baro artli ken hun kia khai ta marshi gol. Ya ga gol jong Chelsea lio bantep haga minit ke ba ar peusan lengbau Jackson baria ga gol jong Crystal Palace lio bantep dau Eberchi haga minit ke basan peulai. Hagawai perga jingla kai Premier League ha peringkat Manchester United Persia eka Liverpool. Haba pai syagare jingla kai ka Liverpool kala khoriga nam job hadin magalala abat pelimsuk eka Manchester United Shabar nalaying da laila not. Baria gini gilai gol juga Liverpool yo bentap ar gol lengbau Luis Diaz bad shigol yo bentap lengbau Muhammad Salah. Haga jingla kai La Liga peringkat Real Madrid Persia eka Real Betis. Haga ni jingla kai ka Real Madrid kala khoriga nam job hadin magalala abat pelim ka Real Betis da ar lanot. Baria gini gi ar gol juga Real Madrid le yo bentap lengbau rangi le kai bekensau jongka Kylian Mbappe haga minit ke ban riu penyau bar haga minit ke ban nyau peusan.